Malolau mali e aho e ki moelele e Tonga kotoa, fia ki utaritali lele ki motolu, ki o mo ngahi o ngongo me ledio kai uma ai televisione Tonga ki he hoani. I he wakai koia ki ngahi ulu i o ngongo, po ke aneafi tō taha mi he toko oa ne kei hola mi he malumalo i kau polisi kai kei hoko atu whikomi ki he tō taha. Te tau moe hae fia e kai ngā fualu i whaiwhai angi ko i aihana mo anga vai pāu mo maa ke tokoni ki he nau ngahi fia ma o wha aho. Pea whatonga i whawahapule anga i tau kei e whanau a kua tongani i he whei mea tokoni hiriangi a whikau a tongani i he whiau i whawahapule anga Australia ni whahoko i Timor-Leste. O kuta iei pe ngāhi tala noa kehe ana iange pe ai tau wakai ki ngāhi o ngongo mihe malai o i Stipoti kai uma a wakai ki tuunga o i ea. Ko he wakai lewa eni ki he whakai ki ko au Liliani Polutele. Kua puke eni he kau polisia ni awhi toko taha mi he toko ua ne kei hola mi he malumalu he kau polisi. Ko he toko tahani ko Edem Hussein. O ku kei hoko atu pe hi loroto ngani a he whekumi ki matapule o ku kei hola a ia ko liwaki funga leivi. O ku kei kole ai pe mi he potunga o e polisia mahu inga e whingai aki mukakai o e whanua aki honolipo ti atu hataha ha feitu o ku whakatoanga i pe hai ai matapule ni ke takoni ke whatotolo. O ku kei whamamawha i mei he potunga o e polisi ko e hia ka takoni mo fufu i e hataha hataha o ku hola mi he malumalu o e kau polisi pe pilisone. Kua o sia eni e he kāinga koia o fualu ai makamaile mahu inga i honongai aki koia o hamauanga vai maa mo hai sini pea malo mo tau ki hono mau mo ngai aki e he kono. Ko hiri eni hono whakailonga i a neawhika kato hono fotu o e fuafua mo anga vai whakakolo ai kāinga o fualu a neawhi. Ko e whakaiki ki mo litea tau kapo. Nā e whakailonga i aneawhi ai whakotuu o e mauanga vai whakakolo o fualu. Ai a koe fuafua taimi eni ke whakotuu ai e mauanga vai whakakolo ma ai kai ngani. Koe ngā weni, koe olaia o whingawe aki ai pule anga, fau i he pot ngāwe meitek mo e waa ngā ue langa whakalaka ai kautaha ngahi pule anga whakatahataha, UNDP. Nā e whakahoko ai e savea whakatotolo ai UNDP, o mahino me ai e whia mau e fualu ha mau anga vai whakakolo. Ke tokoni i he whakalakalaka ki mua ai anga o e nofo i he kolo, tau te whito ke ngai whia mau ki e ngā ue whakaaho ai ngahi whamili. Pea o whakawhiawhia ai ola koe ni kua usia ki he kolo, pea pehe ke pot ngawe meidek mo UNDP. Ko taha eni o palopalema na e whaihanga ue whakawawewave ki ai. Ko hi ke mau mo ui me ai e kakai o fualu, tau te whito ke ngai whamili na i kai au ki ai e mau anga vai ki mua. Koe polo kalama ngā weni o i kai ko fualu pe o inasi ai. Ka koe taha pe eni e ngahi ngā ue ne lawa ke whakailonga i makehe aneawhi i a ahi mai a tale ki tapule whakawheituu ai UNDP i he Pasifiki ki Tongani i he wikeni. Ka ko mahino o kulaka i he ngai kolo e ua noa tupu o kulave monu i he tokoni i he malumalu o i polo kalama ngā weni. O ku kau ai UNDP i he tokoni lahi ke polokalama ngā ue koini, ko hiko e nau whatongia ke mua ai ngahi palopalema whakakolo mo whaiha ngā ue ki hono solova anga. I he whakaeke ai le teo Tonga mo tare ki ta pole whakawhituu ai UNDP i he Pasifiki, kani o Wignarach. Nā ne pehe ai, nā nauwhingau aki whakataha pe me kāinga o fualu. Ko uhi na i ai pe ai ngā ue na e fua e he kāinga i he whakakakato ai whakotuu o mau anga vai fo au koini. Nā whakaha e whakafofonga me he kāinga o fualu, si o ne huwhanga. Ai lahi ai ngai whaingataa ne whianga ngai moi kolo, ko uhi ko i kaiha mau anga vai whakakolo. Pea ku nau whakatua melie eni ki e toi whainga fuangi e nau mau vai, mo ngahi ngāu e kotoa o ku whia mau ki ai e vai i ona whakotuu o mau anga vai koini. O whia e matuan, whia be ma community, be ma kakai fualau ko e maa whenga maari ki e nau maunga mai. Ko e fufua taimi en, pea ku lahi o bito pe mo e community o fualu teke au ki e maunga mai, pea ko mau whatongia ke whenga ke unua tono tufa ke au ke o setanga e community. E mau whawhalala whoki he ofa mai e kāinga me hauloto. Kau ki mau lalo ange
hau loto I whalu. Pena whenga taha puto ke pamu mai vai ke whitun maalungang. Pea whakataha pena na wawe opite tokolahi e community. Pea kei lawa he mawanga vai o whakakato katoa ki mātou. Pea hako koni whi ngā oe koni ne lawa wahe mai. Pea whakapapau I o kulere hoe ua whaere ai vai ki he kāinga pea whalalaanga. Nāne toi pehe foki, ko whakaloto lahi ki ka kai mo whonua, ke nau kau I hono langa whakalakalaka ai ngahi kolo, pia mo whakaivia e ka kai whewhine, ke nau kau I ngai ngā ue e whetā ki nima, ke whakalakalaka ki mua ai tuunga o mo ui I ngahi tūkui kolo. Koe polokalama ngā ue koe ni, nei hoko ia koe whakawhiawhia ki ka kai whoalu, pia mo tokonia ki e nofo ai ngai whāmili I he eliani. Ma ai o ngonga le te o ma televisione Tonga, ko auri I tea tau kapo. Kua whakatoa ngai whakawahapule anga eni ai tau kei ngā ue ai whānawa ko TVED, pe whānawa ko eni I ngā ue whakateknikale a Tongani, I hawhi auhi whakawahapule anga I pule anga Australia ni whakahoko I Timor-Leste I e mahinani. Ko e hiri eni e whikaua ki hei kuna a Tongani I he whiauhi whaime ato koni, aia koe matāpule o kuaku hea ko anga whakateknikale a hopanilolo ko sitani tala lima, me ngāhi whanua lahi ne nau kāwatu ki e whiauhini o kāukei ngai whanua e hongofulu me Pasifiki. Koe kāwatu eni a Tongani hiriangi I ha whiauhi wharoto apia koe a ko anga whakateknikale a hopanilolo I he whaime ato koni pehe tauku o si, o whilia e toko tahani na ane I kuna. Ke kāwatu ki e whiauhini, ka tau wakaiangehe ki e whakaikiki. Ko e whiauhi whakapule anga eni a Australia whilawe I ngahi ngā ue whakateknikale, aia nei iai pe I kai whakatewhito pe eni e whiauhi whaime atoko ni, ka nei kau kei e whiauhi tui ngā ue whakapalama, mo I te whaaki ke e pe. Nai whawawhunga I atuai ato ngani e whiauhini me ako anga whakateknikale a hopanilolo e sitani talalima me I haalalo. Aia koe tau eni tolu eni ako hi ako angani, na ne whahaheni ki o ngongoa le tio me televisione Tonga eni whiawhia, ke hiko e ola tai amene kina na ane mau I e whiauhi whaimea toko ni, I e mahino ke te ena e toa lahi e ka kai tau kei mei he Pasifiki, Indonesia mo Malaysia na e kau ki e whiauhini. Ko ilo koe kuna ko ni koe koau koe ngawe matata pia fiona. I hoko nau mau koe e taimi nau I whiauhi, nau I whiauhi, nau moni nau ngoi ko te whia mo. Ko ngā koe ka whiauhi whiauhi whakaloto whanua ka koe te whiauhi I whamamalahi e Pasifiki. Nau tuku pege ke tamai o ngā ko ngā kene taki mua pege taki pe whanunga. E nau mai tui na e lea whine kine whako mai. Ai ki vesh whakawhala ni whako mai ke teo ki mua pau alu. Na le pehe. Ko ki veshina le pehe koe whipai wa whawe stato. O kōma whia mea ko toa pe I a teo o mi whakau au. Anau toa ki vesh whakawhala ko ni o kamata ki ngā wehe. E koe I kamata ki whiauhi. Koe ki o kumore atu I whia we puputu o I a teo. Ko ngoi ko whiawhia ko ngoi ko whiawhia e ko ngahe ko alo sia ngai mea whou. Mo sia ngai tekniki whou e tawhaki koe ko kipa ko wako mea lahi e kai ki ngata pe te mau pare te aku mea lahi mea. I he whamatala pule ako o ako anga mare tina hiliate nā ne pehe, koe makamai le maho I ngā eni kua o sia e ako anga motongani tau te whito hono teki o I tau kei ngā ue ai whānawa ko. Ai koe whiauhi nei lele whi aho e tolu, a whiauhi kuki, ai koe raki aho na e tesi ai e nau tau kei koe alahanonga aki ai hele. Pena e ua koe kei nei rewa e kalaske ke he vestapolo, na whi maure ke nau hifi, mahu ilo lahi peka kai kotoa kon koe malai kon koe ngai whare kai ai kalaske ke no hifi kon no vestapolo ana parewa ke CV I ai precise kon koe o vestapolo no hifi whatatau ke mea kuk o mai pia hiri ko iana wharewa po mono te CV ina tolu I hono whireti kon I ko o ika ka pehe ki hono to o hui o mua kakato
ana whai ko toi a uloaki. Ai ko aho no wā lewa, na e tuku mai lewa ke nau teu e nau ki ko se tolu. Ai ko entree, main, pa me dessert. Na nau supply ko tapena te ingredients, ka pau lewa ki hangi he tō taha whiauhi, o sepe ne menu na o submite ki mu aia he whiauhi, ke awea pe ki aia e anti moleste nga ke ingredients ke te nau prepare me ke whaia ke nau whiauhi. Aka marena nau si ofi, again, te nau si o rewai ki safety anga ni ngā oe, koe mea toko ni ko ni whakahoko, o ku i he standard, pia ke pehe ki he flavor, texture, presentation, mea katoa ko iau, ina lava CVE ai. Koe awhaka o si lewa, hano tolu lewa ia, na e magic box lewa ia. Aina na o mai na tore puha taktaha ai fo i whiauhi ko toa pehe ki puha, i loto ai uke na ina toko hai mei loto. Ka ke te nau to whaawa pe, tau whi maole ke nau creator nau ki dish me whatever it's inside he ki puha, o ngahi aka nau ki mea toko ni, ke toki mamata ki ai e kau whakamau, ka te tānak pe ki ai na ere pa mo nau CVE ai nau ngahi ai mā, pa whakashei pe whakaki mā ki hanga whangi bread rolls, ai ko ngahi tau ke whaosi ia, he aho no tolu. Koe ki, mea toko ni wana ngahi ko e stantalani ma, ai ko e ne mā, ne sai abute ne mā naia, pe eke ne meini, pe mo ne entree. Koe ki dessert pe a stani ko na ene ke ki seti, ma to unga pe i he sisi e taimi, pana ke ka taimi prepia, ke te ene ki dessert. Na tukma pe wheua tāki ai e dessert, pe a whare wano whakamaui. I ola lelei o e ngāwe koeni mo e ola ko mau e talali mana ane whakamamawhai ai ai mahu inga no pātolo aki a iwi malawa mo tau kei e whanau to utupu iha ngāwe pe i te nau whai. Ta te whito e ne whakamamafa ai whatongia whei mea toko ni e malawa noa pe e he kakahi tangata. E pe whalawaki ola mo mea ko ni ko ngoi ko whiawhia ko ngā ko lava ke tanaki mai mea lahi ko ngā e lava ke whahakoa te whahakoa he kahau ko ngā te whahakoa ke mo uia ki whamiri pako i kuki whoki e taini lahi i Tongani o te sio o koe kakaitanga tau ku nau koe ke nau sa ia he mea ko ni nau pehe koe ko kuki whoki ki he mea pia tama ke he mea pia ki he tau ke kakai se sine ako loto piki utatu ke kakai ku tau e whanua koe kuki whoki o koe ke uhinga pia ke kakai se sine a tātāpe ko kakai tangata te nau lawa puwha e kuki koe mea ko ni koe kuki whoki e lawa ke maa moui o whamiri pa te lawa ke se sia mo whamiri. Ke kehina i kūna e whiauhi mo i koula e whini moi me Indonesia ua mo siriwa a sitani talalima pe a tolu mo i polonise me i Timor Leste. Loro tonga ni o ngā onu e ngahi ako a ngā whakateknikale ke whotūtū hanga i whiauhi i tau kei whakaloto whanua koe konga hana whai ai a iwi malawa o i whanau pe ki tui whai via ki nau tolu ke ngahi whiauhi whawheituu whawahapule a ngā mo whamaman lahi. Nā e whailonga ia neafi e he ofisi whakampasto a sia i nei Tongani ai ka kato i he tauni ai tau e hiwango fulu maa hiwa hana whotu ai waa whakau tau ai kakaile pāpulika o sia i nā tālumi he tau taha hiwa wa fitu. Ko e konga hono whakamalo ia eni e ngahi ngāwe lava mea kua whai i he ngahi tau lahi pehe ki he whingai aki koe me ngai whanua whingai aki kau ki a Tongani. Ne mea i he o wau ni e tāma pirinisi kalau ni tu poutoa o ruka lala, tāhine prinsesi pilo levu tuita i he mea anga whakampastoa sia i nai Tongani ke kātoanga i he tau whakahistolia mo mahu inga kua whaifatongia i e waa whakau tau a sia i nai mamani o kau ki ai inau ngahi tokoni kua whai mai ma ai whanua. Li te atau kapo mo i whakai ki hiki. I hono katoanga i a tau e hiwehiwa, hono whakotuu o e waa whakakau tau e kakai le pāpulika o siaina. O kune taki e whakakaukau pe tokanga ai ngāhi whanua o mamani mo Tongani, ke wā i hala whainga taa ne whanonga mai ai a siaina i e ngahi tau lahi, o malawa ke whakotuu ai e nau waa whakakau tau i he taha hiwa o a fitu.
I he mea ai ambassador asiaina ki Tongani, His Excellency Liu Wei-min. Nā ne whakahai ai kei tuku pāi pe asiaina, kei tauhi e nau wāwhenga e aki mo Tongani, ki he malo, me lino, me langa whakalakalaka a Tongani ki he kaha u. Tau te whito i hona tokonia ai whonuani, he ngahi taimi o whaingata a. Nāne pehe, oku hoko e wāwhinga aki a Tonga mo siaina, ke la langa ai e whaka apa aki. Mo tauhi wā, kai tau te whito, a ono kei tauhi e siaina e nau whewhalala aki mo Tongani i he wā whakapolitikale. Ok mahino pe, tālu hono whakotuu e wāwhinga aki whakatiplometika a Tongani mo siaina, ko lahi ngai ta whaaki ke he kotokoni mai ai a siaina, o kau kia e ngowe, ako, ka veinga ki ono tau e wheliuli waki o ea. Kau kiai e nau tokoni wawe mai i he taimi ne pāai e mo ngāwhi hunga Tonga, hunga haapai, mo e hake a peau kula me ngahi ka veinga ke he pē. I he ene pehe, ne mea hene eik palemia no pere whakawhanua. O whakamalo ia e ngai tokoni me whengau aki kotoa pē kua whai e siaina ma a Tongani, mo e whakaamu e kei hoko lelei atoai pē ai wā whengau e akini. Koe o wauni, ne me ai anō pele tuita mo ni ihi hou eiki o whanua, ni ihi hou eiki kabineti, ni ihi whafofonga mi he whalealea o Tongani mo e kau whafofonga tokolahi. Ma ai o ngonga le ti o me televisione Tonga, ko auri tea tau kapo. O ni ngongo whakalota whanua ia me le ti o Tonga o luanki mai waki e hawani, ko e ngahi o ngongo mihe malai o e sipoti hoko mai o kahili eni. Me himala e o i sipoti. Nai whakahoko he pongpongi ni ai o wau whakahawai whiahui sipoti e Commonwealth i Glasgow, Scotlandi. Aina kawat ki ai timi sipoti a Tongani, whawhawhunga e ai whanua. O ku mahino pe koe honga pongpongi a honika koe taimi walu e whiawhia i Scotlandi. Ai whakahoko ko ia o wau whakahawa koe ni whiauhi, ki mo a pia kamata whakaofisiale ngahi wainga o sipoti Commonwealth. Pea i he kakato ai whiauhi a ka pulu whakakolisi ki he tauni kua hoko e kuna i timi a kolisi Tonga, koe whakawhiawhia anga ki he kolisi mātua tahi whānau, wako tutuku moi kau poupou kotoa, pena i whakainunga i whakawhiawhia i he ahoni ai kātoanga makehe ki hono whakahonga i ai ngāhi ngāwe lawa mea ai whānau wa inga. O ku haka i langi tāua e kolisi Tonga i he kuna kāwhakawha e nau ngahi timi a ka pulu e whā i he whiauhi o e tauni, pena i kāwhataha i a kotutuku, mātua tahi whānau kau whai ako mo i kolisi Lolotonga i he kātoanga whiawhia i he api ko mana mo ui i he ahoni. Nei au tonu atoa ia i o ngongo sipoti e nei teo mo televisione Tonga ke whakamooni ki he maalali whiawhia i whunga a tene. O taimu ai he whiawhia mo i kātoanga i ahoni ai kuna kāwhakawha i te mita o taha walu pe koe sinia i he whiauhi whakaako i taua noa wāno. I ene pehe nei whakahoko i ngā pokalama whakawhiawhia kau heni e whalauti o ka matape me he kolisi Tonga, fō mai ki loto Nuku'alofa pēr tuk whakaosi pe ki he whunga mana mo ui ki a tele. Nei mea he kātoanga ni anō pere maafu koe whakawhi whakalanglangi o pokalama whakawhiawhia koe ni. I he whakaike eke au ngongo sipoti a le teo me televisione Tonga mo i pule ako i kolisi Tonga o te o Tongatapu. Nane pehe koe polokalama koe ni, koe tok whakawhiawhia i eni ngahi i kuna, mo i lava mea ai whānau ako i kolisi i he sipoti a te lita, whiauhi a kapulu i ngahi kolisi, a ahi ke Australia i timi whānau tangatalalahi i he akapulu, kai pehe ki he kau wifi palasa ai ako anga. Aia koe programa e hani koe ngahi i kuna kotoa ia i he mara sipoti pa kawai mo i whi. Aia i he kamata koe e sipoti, ulo tonga lere ate i whia ki Nusila, ulo tonga i Australia pa mo e timsilia. Aia ne kake lava hano maalari i kuna ne whai whanau i sipoti. Ko ia na e na mawhaan peke tari peke oskotoa, ai sipoti ai koe akapulu weni oskoini. Ia koe uhinga ia aho koe ni koe pokalama lotu pe ia, mo i whakawheta. I he otua mawhi he ne omi ha whanau, mo nau ngahi kare niti, ke whakawikivik pe ma kororia ki ai.
Tolo tonga ni ne whamalo ia he kapteni o timisini atu I moana tai, ane kau ngā wainga, kau whai ako mātua tau whanau, wako tutuku mo kau poupou kotoa, ki he whainga wainga o ta uni, I he olane lei ko ia ko lawa whakailongai mo whakawhiawhiai I he aho ni. Ye lotonga koe a koe mahu whanonga mai koe he tauni, mo te tūna mau whahako na e where ngai pole mo ngai whangata na mau whipaki mo ia. Kana e ke tuko e whinga, na ke whai pe whinga, na e lahi mo e ngahi altamaki, kana e ke pehe ke maulotosi ai pe te maholo muia e taimi mau teu ai. Kaku mau whiawhia na mau whanonga mai mo e same te awa noves ni ma, kaku nau toloko tapeu whaitange na whaheka, te nautu mo e nau hiwa whiawhia. Mo e kiwes la roto peu whawhalo tulahi ka te au e taimi ko kumanga ki mala e tau. Ai same ua fitu ves waki mo e tolu, ko seo wak mama mo wha mo ui, te mana wahe kia hai. Pa ko seo wak kolong mo ui, ka te te ki ai. Pa neongo no foi mako ngakau, ko loto ka te mana wahe. Pa neongo tu ka te au e tau, na mo ia te whalala pe. Pa ko e himi pena mau whanonga me aki he wike ua koe a koe pa te ua ki koe a whainolo. Ko e ai ka tau tua whaitangane. Ko hinga koe a whaitangane kia te au, mo e mau kau whai ako, mo e mau kitim vai. Ko hinga koe a whaitangane, koe whai, koe ngāue, pia koe tangane, o ai mau pea ki ha tangata, pia koe ha taha, o tau, mo ngari mo ngāue koe ia. Pia ku whalotolahi mau peka te mau tolu ai whaitangane, ke taimi ko whai e whamaisino, whaitangane. Hinga ke algo ki malae, ke tau, mo e tamasia ka pulu koe, pia e atulewa kia te koe ai whaitangane. Kei ke koe katoa ngā whiawhia ia ko listonga I he iku nei nau timi e whā, ai whiawhia ka pulu whakakolisi, kei pehiki ngā hilawa mea e whāna wako I he timi a ahi ki Australia, I he konga ki mua o ta uni, pia mo ikuna I he malae o musika, ai ko lupui whi palasa ko lisi ne a ahi atu ki Nusila, I he konga ki mua o ta uni, o kao atu ki he tahai ngahi whiauki I Nusila, o nau ikuna I he tahai ngahi e ria koe ana whahoko ki ai whiauhi. Pea koe o ngongo sipoti pe ia ki he houani. Ka tau toi wakaingi peheni ki ngāhi ulo I o ngongo. Pōke aneawhi tō taha mi he toko ua ni kei hola mi he malumalu I kau polisi kai kei hoko atu whekumi ki he toko taha. Te tau moe hā e whiawhia I kai ngā fualu I whaiwhaiangi ko iai hana mo anga vai pāu mu maa ke tokoni ki he nau ngāhi whima o wha aho. Pea whatonga I whawahapule anga I tau kei e whānau a kua tongani I he whei mea tokoni hiriangi a whikau a tongani I he whiau I whawahapule anga Australia ni whahoko I Timor-Leste. Moe ka kato I peia o ngāhi o ngongo me ledio kai uma ai television I tonga ki he hawani mo whakaamu ne au taki kotoa atu ia ki hlato whale kotoa. Kai malo e tau kei whiau mai ka mō mea. Good evening and welcome to your English news package with radio and television Tonga News for this Friday evening, July 24th. Taking a look at today's top stories. Only one escaped prisoner remains at large, with police having captured Fijian national Adam Hussein yesterday. Families in Fualo celebrate first community water supply established in the village, and a Tongan TVET student achieved second place at an international friendly skills competition at Timor-Leste. We'll have these and more stories coming up later on in this bulletin, as well as the latest weather update to wrap up this hour's news package. Now for the news in detail, I'm Popua Aho. In the search for escaped prisoners, Tonga police have confirmed that another prisoner has been caught, meaning of the 3 prisoners reported to have escaped police custody earlier this week, only one remains at large. According to information from police, 15-year-old Angelico Fa'awa had been recaptured on Monday, and 34-year-old Fijian national Adam Hussein was recaptured yesterday, with the search for New Zealand national Liwaki Fungalevi still ongoing. Police urge the public to contact 922 or 740-1656 if anyone has information regarding the whereabouts of the escapee who remains at large. The community of Fualo celebrated the new village development at the establishment of Fualo's first community water supply system through the support of the government and the United Nations Development Programme, or UNDP.
Yesterday, the installation of Fualu's new community water supply system was marked the first time a community water source has been set up for the people here. This work is the result of collaboration between the new government through the Ministry of MEDEC and the United Nations Development Programme or UNDP. The UNDP research survey was conducted, revealing Fualu's need for a village water supply to support the community's development, especially families' daily needs. The results achieved are pleasing for the village as well as for the Ministry of MEDEC and UNDP. This was one of the problems that required urgent action, so the people of Fualu, especially families who previously lacked access to a primary water source, could have life-sustaining water. In an interview with the UNDP representative Gandhi Wignaraja, the work on this project was a collaborative effort, saying they worked closely with the Fualu community, who also carried out some of the works on their own, as there had been earlier initiatives started but unable to be completed. So this initiative was just ensuring the completion of this dream for the people of Fualu. The issue of water came up as maybe one of the most important things for basic community survival, for drinking water, for farms, and also for good health, for children and for the families. So when the communities identified this, we are actually working across over 20 communities. And there are about 30 of these different water sites. So this is one which we were able to launch today in Fualu, but it is across the island. For UNDP, because we are a development agency, and we have been working in Tonga for many, many years, we respond to the key priorities that people and the government tell us this is what's important right now. This program also includes more than 20 villages benefiting under similar assistance. The cooking skills and abilities of Tonga's TVET students has been recognized internationally following the participation of a Tongan student in an international competition hosted by the Australian government in Timor-Leste this month. This achievement saw Dani Dalalima, a student at Ahupanolo Technical Institute, placing second in the Friendly Skills competition, which included participants from many countries, including 10 Pacific nations. Sidani Dalalima represented Tonga at the International Friendly Skills competition after an internal cooking competition was held at the Ahupanilolo Technical Institute last year, where the winner was selected to represent the country. The Australian international competition focused on technical and vocational skills, with the main competition categories including cooking, sewing, plumbing, and other areas. Speaking to radio and television Tonga News, third-year student Dalalima says he was very pleased with his unexpected achievement in the cooking competition. He acknowledged that there were many skilled competitors from the Pacific, Indonesia, Malaysia and other countries participating in the event. However, despite his nervousness, he found his strength from his mother's encouragement. Principal of Ahupanilolo Technical Institute, Maritina Hiliante, said this was an important milestone achieved by their institute and Tonga, which is helping in promoting the skills and talents of students. Following Dalalima's great achievement, he emphasized the importance of promoting the skills and abilities of young people in whatever career path they choose. He particularly highlighted the role of cooking skills, noting that cooking is a skill that can be performed by men as well. However, the overall competition was won by a young woman
From Indonesia, while Tonga achieved second place with the silver medal and Timor-Leste received third place with the bronze medal, the Ahapanilolo Technical Institute are working to establish local skills competitions as part of recognizing students' abilities and further empowering them to participate in regional and international competitions. That wraps up this hour's news package with radio and television Tonga News. But before we part, here's a final look at tonight's top stories. Only one escaped prisoner remains at large, with police having captured Fijian national Adam Hussein yesterday. Families in Fualu celebrate first community water supply system with the aim of boosting quality of life in the village. And Tongan TVET students achieved second place at the International Friendly Skills Competition at Timor-Leste. That's your news package for this Friday evening, July 24th. Join us again next week for the latest local and sports news and weather updates. Now, for myself and the radio and television Tonga News team, thank you for joining us. Have a good evening.